jewe Banderas kugira ngo muganga nabikiye muri Kongo. Je nabikiye muri Kongo. Nene urasanga umuntu yakwitwa waje muri ibi vya film by'ubuganga warabikoze. Nari sanzwe ndana birimo. Yes. Ana bavuze cyagihe ndero gutwara trofe. Ngo ni dawa bakwiwa. Warabyumvise? Ati uri wa mutima Banderas wakoze. Kino gihuwa sasa kimeze guti muri ko murashasharira nkuko ukona ukuntu nabonye mu muciruka ko mwese ndoro umenga kikintu bon en fait bari mwenda ukuri iyi film ni film wisigura guti tuyitwe turayivuga no guti turamenya ingene yitwa turamenya ingene zo bimeze ariko basi dinkire ko uyisigura ni film imeze gute ukuntu mbona muri ko murayishiramwe imitahe kabisa aho ngeze amaso jewe ivyo nabonye uno musi honyene harimo imitahe myinshi cyane boze kudufata neza natwe tuzobasera neza mu bikorwa byabo ati kubera iki ukazusanga par exemple ugasanga umuntu akoresheje impuzu umwe muri filime yo kwa Kado wakoye iyo mpuzu warakoresheje muri filime yo kwa Sami yo mpuzu warakoresheje muri filime yo kwa Mede yo mpuzu warakoresheje muri filime yo kwa Xire warakoresheje muri urumva ukazuka muri mu mpuzu umwe kubera iki icyo kintu kiraba ivyo ni ibintu byo kugarukira ndetse navyo ibintu byo kwirukira kubera ko casting ikenewe ijane na body y'umuntu donc ibihugu byateye imbere baguhamagaye muri shooting ugenda we nka wewe gusa ruhande n'intama namayera tagira ibara narimwe cyangirwa amahigwe cyane intama yera ngurugura ndayitwayeyo cyakoze abati tujya ahantu mu mwoga cyane mu Kongo kamwe mucya muri Kongo nyene ayibaka ndakindi hari abantu benshi wavuye yego hari abari ngaha mu Burundi hari abari za Saudiya hari abari n'ahandi henshi wagiye uravura aba bose baravuga ineza yahawe bishemwa ku kazi wakora nkabona yuko akazi ukora kari gafitiye inyungu abantu benshi nigiye mpamvu yatumye cyo biheba bo icyatumye ndabiheba sikindi bo muramubona ntare nari mwarageze kubona ko yabuze I guess hello akunzi ba G5 Media umeze gute murameze neza ndashimye witeka kubera ko ntihumeka umwuka wabazima neza my love mwarimu murabizi neza ko mandarige ngo nabereke ibintu byinshi bitandukanye biva ku bakinyi b'amafirme ndetse n'abakinyi gusa mu mpande zine zose zitandukanye tuba tuharigira ngo dushime ndetse tunashigikire ibikorwa n'impano z'abarundi ubwo rero mbere ko nshika kure mubanze mumfashe dushimire Uwiteka wewe iba yatuzigamye tukaguma turi amahoro kubera ko hari abantu muri uno mwanya bataronsa no mahirwe we waronse yo kudukurikira no kuvuga ko uri mu bazima hari abantu muri munsi bataronse zino mpemu tuko turakoresha kugira ngo bikunde tuvuge hari bari barazigura amafaranga kugira ngo bikunde hariho nabandi bakoresha n'amafaranga birangira ubuzima bugiye ubwo rero je nawe twaronse amahirwe nta kintu kimwe twahaye Imana nta kiguzi nta nico twasumbije abandi usivye ko ari ubuntu bw'Imana so ndi mu kibanza ciza aho tuko turakurikirana ibikorwa by'abanyempano abacu ndi kumwe n'uwo bita Banderas ariko kandi sina Banderas gusa ndi kumwe na team nini cyane inyuma ubona ari Moria TV yahagurutse iri mu kazi naye navuga ati ndashimira Imana kugira ngo du supportingane dushigikirane Banderas umeze neza I'm good kabisa ikaze cyane ngo hama urakoze ntangiye kubaramutsa abakozi bose ba G5 Media ba G5 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 okay nkaba ntangiye kubaramutsa abakozi bose ba G5 Media mvuga ati amahoro y'Imana n'imigisha bibahunde hama nongera ndamutsa n'abantu bose bakurikirana ibikorwa byacu na cyane filme ndundi ko dusaze tuzi neza ko ari ibikorwa mva bwenge ego ntarashika kure ekampere aho nari guhereza turi mu gikorwa ca Moria uno munsi kuva mu gatondo mwiriwe mutembera hirya no hino mu mafoto nuko akora ibintu biri professionnel ndifuza kumenya neza Banderas n'umuzeka akorana gute na Moria uko tumenyereye kwa X-ray ariko uno munsi ndabona kumenga uno munsi Moria yakokisha umunsi wose uri gukorana gute na Moria TV bo Moria TV nama ubona uno munsi turi kumwe suvuga ko ubwa mbere dukorana na Moria TV turamaze ko ibikorwa bitari bike byinshi rero ngaha turi mu gikorwa cyo gusozera ibikorwa duheruka gukorera Igitega hari filme nshasha
burya mutarashobora kumenya izina burya muzoyibona muzoyibona nico cyo twari no twakoranijwe burya kandi muri ibikorwa ntabwo ari jeje nyene musanzwe umenyere kwa X-Ray Bam muri n'abandi bo muri BMT n'abandi benshi bari ngaha ni igikorwa cyahurikiyemo abantu benshi hariho ba Mr Sami hariho babukeneza cyangwa Samuel hariho ba Kado Havel hariho ba Mimi andongi baje bava mu kitandukanye kandi baba star ndifuza kumenya ubuzima mwabayemwe muri location kiriya gihe cyose muri kumwe nabage ba star mudakunze kuba muri kumwe cyane mu kazi muhura ari ibiraka bitandukanye umunsi kamwe ari mwahuriye hamwe hafi kiringo cindwi zishika kuri zitatu kwezi yes hafu kwezi kose ubuzima bwanyu bwari bumeze guti Igitega icambere cyoco ndashimira Imana kubona umunsi turi bazima ikindi naco ingene twari tubayeho Igitega gusa klima urazi ko turabanya Bujumbura tumenyera ubushuhe imbeho yaragize kutumenasa ariko haragize aho tubimenyera kuko twavuga ati turi mu kazi urumva ibyo twahuye nabyo byose kuri twebwe ahubwo byatwongereje inkoga bituma tugira ingoga bituma n'ibikorwa twari tugiye gukora tubikorana umutima mwiza tubikora tubikunze kuko twaronke n'akaje ko guhura na bamwe mu basta ba firme ndundi nkabo ba Kado turamaze guhura mu mafilme atari make bavuzi ba Mimi ego borabana na Sami nyene ego ni byinshi kuko mu bisanzwe ndavye ingere twari tubayeho nta muntu yishwe n'inzara nta muntu yishwe n'inyota n'uwagwaye mbere je naranagwaye ndi hariya ndagwara ico gutangaza rero kubona je nashitse no musi ku mugoroba nkagafatwa mwavuye ruguru ucushika ugwara oya tuvuye Bujumbura ego mugishika ruguru washitse ugwara urumva inyuma y'isaha imwe malaria cyane kibazo yari klima canke nyene wari usanzwe nyene wari utarumeze neza umusanzu je navuye meze neza mu bijanye no kuyinguruza ndi je na ntare nije twavyirutsemwo tuja kuri gukata amatike kuri Kotebu awaza wese twavuga ati uyu arabwana naka après twavuye no tumeze neza avec Mola ariko shitseyo nyene urabizi ngiye vote urazi mubiri kudasezerana kandi sipata pièce de rechange ufise ngo nyene nkishika après 1 heure nakino ba changement mubiri urahinduka nduva nyene ndasuhereje imbeho kuntu muri mwa nyene bace bagira intervention bedis classique yobahwe eje bati je nta muntu wanje iyo mpira ko cyangwa ngira ku ngorane niko nawe cyo yakoze yacanyara gasakuru limiti cyo turayifata ikindi ciyongeye ko rero anya niyo ndavuga ati rero ibi bikorwa byacu bisaba kwitanga bisaba witange nyine wisacrifice kuko nta kuntu ari je nanuguruye ibikorwa cyo tugiye gukora kandi wumvise ko nayingwaye ariko mba oblige kujya imbere ya kamera ije natangure uvuga wakoze ugwaye nakoze ngwaye kino gihuwa sasa kimeze guti muri ko murashasharira nkuko ukuntu nabonye mu muciruka ko mwese ryo rumenga kikintu en fait bari mwenda ukuri iyi filime ni filime wisigura guti tuyitwe turayivuga no tutamenya ingene yitwa tutamenya ingene zo bimeze ariko basi dinkire ko uyisigura ni filime imeze kujya ukuntu mbona muri ko murayishyiramo imitahe kabisa aho ngeze amaso jewe ivyo mnabonye uno musi honyene harimo imitahe myinshi cyane cyane tura abantu barenga baba 30 amakuru ansumira kandi ngo hotel mwayifashe yose yaje hasi no hejuru yose itwara ahantu bita kuri ribagiye hotel ndayibagiye ariko ninayibuka ndaza kubivuga imbetu yose n'utu annex twari inyuma yayo twose turafata yo misi yose gusa ahari ahabaye avantage uko hari abantu bari baje kwiyungana hatwe twariko turakora ivyo bikorwa bari bafise umwanya uharuye n'ubwo uheje ko yashashura akamanuka wow ego twe turi mu bantu basigayeyo makiko wagiheze cyose yego uko twadufise amasene atari make gusa iki gikorwa sinkubesha kirimo amasekanse menshi kirimo inyigisho nyinshi harimo abagome nkaje na Kado twara abaganga ubuganga bwarabugendanye je na Kado twara abaganga
nshitse ngaha nshitse kuri tele nsasanga Zoburi Dr. Ben. Dr. Ben. Uvuga ati Dr. Ben izoba ari jewe. Nimuze mutangare muba banyise ndindi zina. Urazi ko duhindura amazina biba. Banderazo byahindutse gato. Ego muri filime nzoba aritwa Dr. Ben. Wow. Ego gusa muze baze bantegere kuko basavye banyimenyere kuzina rya Banderazo. Ariko nashanda bakebure ndonge ndababunira urugohe ndabereka yuko kina misi yose muri filime kanaka. Abantu turahindura amazina. Kujya duhindurirwa amasene. Nuko amazina yashakisha guhinduka. Ego ariko tuguma turi babandi. Kandi ikinshimisha kandi muri igikorwa cyacu cya cinematography iyo umuntu ariko arandika histoire hari igihe yiyumvira rero abakinyi bazoyikina mbe iyi lore no yihande iyi ninde yo bikora ibi ninde yo bikora gusa ndashima cyane kora kenshi baba banyiyumvira rero cyo gutana Moria cyo ngati ni uba kuva kuri Evariste yubahwe Bedis Classic yubahwe n'abandi bo staff yiwe yose yubahwe kandi kuko vraiment ntacyo badakora mu kwitanga kandi icyo nashaka gusaba abarundi hari ikintu kumwe twibagira yaba turi mu Rwanda nk'ubu zikubesha ku mateka dufise muri ibikorwa bya cinema batugeze kure nta n'umuntu n'umwe aba ashobora kugenda n'amaguru ariko ugaca usanga cyese novuga yuko none bifire ko murakora filime zirimo imitahe myinshi mwe maze kinye bifire ngo ntimukurima agafuga kwiriye mbo rimwe aho bifira naha canke mujya nabi sukujya nabi icuruze turabesha abose ngo ntibahemba ugire ko mujya nabi ingorane yanyu mwebwe ababisha makuru murabona mu icyo ashatse kuvuga mukimuvugira reka ndakubwire rero igituma uro musasha kusanga umuntu araguhamagaye kumufasha pya Mumbore kuko usanzwe umufasha akaguha 2050 ugataha ariko ntitwirengagize yuko uri umupapa w'abana benshi ibazira umuntu agukuye mu rugo ufise inshingano zo kugaburira umuryango agiye kugumiza hiyo ruguru hafi ukwezi kose yakubise inoti ingana gute kugira ngo ujya muryango ntuzubeho nabi mu gihe udahari niyo mpamvu bivuze ati ntiduzange tudubeshira aba boss kubera mwe inbox murakubitwa inoti kwiriye mukayitwaramwo nabi urumva ko gambuze nicyo mvuga gusa turashima uko biba bingana ko ariko rero haro imyelera kuba boss bacu nukuri naho bavuga ati ngo nitubavuge aba boss reka tubavuge ati kuri kitu cyo kuvuga aba boss je nkubesha je nariyemeje guhaguruka nta mutaye mfise nta buryo burengeye mfise ariko je shaka mpaguruke mvugi iri ryanje risohoka mu kuvugira umukinnyi wa filime ndundi kubera ko umunsi abakinnyi ba filime ndundi gateye kandi muhuye n'umuntu ugasanga n'igitangaje usanga umuntu aho ukorera ngo uzana amafaranga ngo banzi ko twujuje bamaze kutubona ama filime atandukanye kumbonesha kure z'igihugu mbonesha kure ziri classique TV online bakuba batubona baje bati ne bajya abantu twaramamaye nivyo sivyo twaramamaye ariko no kwamamara kwacu ngari munenda kutonda ku bisi hari agahazi imagine kuri bisi ugatonda je birandira n'isoni guhagara kuri bisi imana mfise no yashimira igikorwa cyacu cya sinema gusa barakumenya Banderase wowe ngo bakugiriye impuhwe kubera ko bakuzi imagine je ngiye mvuye muhira ngiye ngukwisuma muri muri ville sinja ku murongo ajya kukanga ngo ndahagaze kukanga ngo ndikora acanje hagira iruhande kajya ku studio ngiye hagara bajya bakokaye bajya batondesha abantu ku murongo nibo mba nza ndababwira ati umviriza ngo yengu no nguhagara ngaha gutegena winjira bati no je ngumusta kirazira ko ndenganya abandi ndenganya nagenda umuntu mu bandi nabona nshikiriwe ko nabonye uwo nkurikira je ndagenda ngashika ku muntu yarashikiriwe nkabate banani jewe ati wenda gukurikira wewe gacha nigira kuyugamira nkava kuzuba sivyo nganga haricyo ni banase nabambona ati ujya ni Banderase atonze kuri bisi cyabaza ubwo buzima rero nk'umuntu w'umustar umaze kuronka akazi
kenshi umaze kurana biva mu ryari bino bintu ko tumaze kubiririra kenshi nico gituma rero tumaze kubivuga kenshi tubiririra nico gituma ndakubwira ati hako wiwe kugira ngo tubivemo nico gituma naje ndakubwira ati uno musi mumbabare gato mvuge ku babosi kuko icyo tuvangamo n'ibindi ndashaka mvuge ikintu kimwe kijanye n'ababosi ababosi hari ukuntu umenga bashaka kudufata nko kumenga abantu basanzwe wambaze ati hariya ni buri kozi kose vraiment ebana ati full of man kabisa ndavuga ati ndakweshe turashima ariko uko byari bimeze kose uko byagenze kose no bigira ibanga gusa kimwe novuga ati byagenze neza kuko twagiye amahoro tugaruka yandi n'abahakomerekeye no musi twabonanye yari abakomeretse hari abakomeretse nka igeti yarakomeretse yende tubibona nkatwe ngaje na kinye ndwaye ako ndi mu mafungo byumva ira Ramadan hari mu mafungo n'ivyo bajiro byiri ariko ukembera ukajibira kamera urazi mu mafungo turatakaza ibiro urabona ko sazo ndi namunini cyane ariko ndazi ko bo muri abahinga abahinyanyizi baragereza nyene mukakora amashusho akasa neza sawa nyama ni yubawe nyama vraiment ndaramukunda kandi nyama arabizi cyane nyama arabizi kandi arafite tushe iteye ubwoba burya kandi cyo nyama dakunze erega ntajisha abandi muri video najije abandi muri arabizi ko akosheje nawe baba bosha bamwije baca bamuzana nubizi nawe ko ari umuze wo gupondana ariko rero vraiment arabizi rero reka tugari kuri ikintu cy'ababosi ababosi ni bari kuza baradusuzugura muri amabara ndagwe gripe murumva nigere mvuga ababosi bari kuza baradufata nabi ababosi baradufata nabi cyane ati gute icya mbere muri sino ngo abasiniyete turi ga mu Burundi ngo two bari twebwe gusa nyene ubura ngaha sivyo abasiniyete bari mu Burundi bararenga ni bifyo ariko rero ugasanga muri baba ni 100 amajana bakwiyumviriye wewe ukora iki nyene ukazubara agenda ko ndavuga ati we nakaingo uze kumfasha nkagutoranya mu bandi kabisa ugasanga dana Emilio urisha umuntu urumva ejo azogura kagapikipiki kajeho ku kidata basi avuga ati naboneze ko washanaka yarakaye narigike wiki urumva rero ivyo ni bya bintu rero ni navuga ati aba boss nibikubita gashi umuntu wese azi ko uhamagaye umuntu kuri sinema yawe agufashe hari uwa agaciro kiwe para kumubimba baje imagine umuntu akaza akagufasha muri filime yawe akatuma 20 30 ayo na déplacement ntana yaje na déplacement nta irimo no boss Dumusta dumusidiasi ndipo ngacha mfata nkuria taxi vero nje muri tournage yaho unje ki taxi vero kwa mbe mnateseka tunaumia lakini naona freshere kwa ekra tu kumbe kuma freshere urabizi turihagararako twitwa ngo turabastar tubatereka tufate nk'abastar vraiment nawo batambuzo nyinshi bise ngo hanyuma iki ni kidira cyane bwere kujyana n'ibyo babuze ibageze badufate neza boze kudufata neza natwe tuzobasera neza mu bikorwa byabo ati kubera iki ukazusanga par exemple ugasanga umuntu akoresheje impuzu umwe muri filime yo kwa Kado wako iyo mpuzu warekoresheje muri filime yo kwa Sami yo mpuzu warekoresheje muri filime yo kwa Mede yo mpuzu warekoresheje muri filime yo kwa Xire warekoresheje muri urumva ukazuka muri mpuzu umwe kubera iki icyo kintu kiraba ivyo ni ibintu byo kugarukira ndetse navyo ibintu byo kwirukira kubera ko casting ikenewe ijane na body y'umuntu donc ibihugu byateye imbere baguhamagaye muri shooting ugenda we nka wewe gusa ni kawaida nibavyige rero ko impuzu z'abakinyi bato gukinisha navyo nyene bishobotse maze barazitegura kugira ngo izasanamu zawe image yawe ize gusa itagase ize kuza isa neza atagatose rero ukajisanga bagwaye rero uri mu boss boss ukacuraba utajiri wako sasa na nguo zako sasa ngoza kila mtu anavaraga sema tani boss vraiment ile nguo na fulani hapa naona wale majamaa bagitoka kule bilimani bagipokea wanakimbia kuuza ile nguo ndio anavala tutizero kugira ni buri abastiliste sivyo uri kuri tere ukarondera umustiliste bati uzonyambikira abakinyi koresha ubutahe ndetagose kuri Moria Moria ndazi ko ubu buryo ibivuze kuri yo nakantu gatoya
n'abandi gusa aba boss hari kuntu bishiramo ubugumu kandi batabuze uburyo umaze gukoranya abantu barenga 200 umaze gukoranya abantu barenga 10 umaze gukoranya abantu barenga 5 uvise uburyo menya ko bagaburira menya ko bakorera déplacement are retour ivyo byose ni abantu batiza kumenya none ivyo byose utabiha agaciro kuko cyangwa umuzo w'uruka agiye agaciro rero kugira ngo dutere imbere rero bisaba ko aba boss nabo bikubita gashi iyo mifuko yabo umenga ni mito kandi tubona yahagutse bakayikoramo hari bakatubwira ati naka akira ugasanga uno munsi ugiye kuri tere ushitse kuri tere ukaza mu muntu urahejeje ibikorwa byawe ngo baragogenda ngo tuza kubona ko kubonana kwawe ugasanga urize kumurondera ufite kuri telefone allo biri gute none ko mbona atacurambira ngo rindira ndakubwira rindira nuwamaye imikashe yawe indira zinakuwa nyingi ivyo byose rero ni ayo maherere rero byose ndashaka nimushaka bashaka ko igikorwa mvabwenge c'abarundi na caca muri cinema filme ndundi itera imbere ko ngira ikamenyekana nibasohora ukuboko uko kuboko ko ari babaza gusohora naho kuzobazanira umwimbu mwiza kuko kila misi yose par exemple wega hano turi nawe ko hazinze imagine ukacu urakuza korera hano ngaha hameze neza gutyo imagine zawe zonye ziba zisatira zitagataza umuntu wese avuga ati je cyakora rya filme umuntu wese ashaka ati ijya ni naka none gasha icyo kintu batagerageje gukura amaboko mu mpuzu bagereze kugerageza bubahiriza abantu sivyo hari n'ikindi kintu naco ngaba boss biyemera ni barondera abakinyi turo turuzuye benshi n'amakontra bafise basinyishwa amakontra abakinyi bagire management kumaze kugira management ngaje mfise ico ndeje mu mugambwe muri quartier yes nuko ibiganiro nk'ibi babikenewe byo kubaka abantu ababositi mwikubita gashi kugira ngo muhereze valeur abakinyi yego twararize cyane kenshi image twarize kenshi filime isa neza ishutinze neza no muziko twazironka turafise abantu baguhahereza produit ukavuga ati yes ureha reka dutandukire ku yindi ntambwe yo kuha valeur umukinyi iyi mpani mubeshi havuga ati koko ndabasatisfait n'ivyo nkora atari bandi bavuga ngo nta kirimo no kwa kunyinda bikunda gusa ndabikora tuje mu mwuga rero tuje mu kazi kugira akazi kadutunge Banderasi reka rero mve hiyo nze mu buzima busanzwe vuga na Banderasi nka Banderasi ni gambere tumuye kaze kuri G5 Media bifuza ko menye izina Banderasi kwanza ryavutse gute mbo Banderasi kuko ndabitse yo kuri karanga muntu oya ni ryo mu kazi ryavutse gute mbo jewe uno munsi bye ku mazina papa na mama nitwa Manirambona Antoine kuko je mvuka mu muryango w'ababenisi ariko nkaba narabaye mu Islam idini cyari gihindura ari kwita gute nitwa Ismail uno munsi ni niyo izina riri karanga muntu ni Manirambona Ismail rero Banderasi nayo no basubiye kure cyane kuko Banderasi zazananye iryo yazananye mu bihe bitari byoroshe kuko je urabona kunyene ngundi ibi bikorwa nico gihe rero nari umuntu ngunda mbonye umugenzi wanje ahuye n'ikibazo ahubwo navuga ati ahubwo tubarire twese ariko bakavuga ati we garuka byari ikintu cyatumye nshobora gukunda filme no kwikina hari umuntu wa mbere mu ba Kongomani yitwa Kasereka Chimanga bamutazira Jasa Ngoma akingiye kana amina afyo urabona ujyati urasikia rero ayajana bare barafatishije eti nazimia anataka nini imagine kuje mazia naye mukate urumva namufana wabo urumva rero bajya cyo yumvira nka Jasa igitwara kubwiye tuzo turaba uburorero bumwe ku bandi Jasa wene kujya comedy yakira kandi yarimo message akaza gusaba akaja muri cyber par exemple akavuga cyane agasumya abandi ijwi
akakubwira ati ngo rezo yangu ngerekaraga ngo connexion zangu zirakwaga umva we ntavyazi kuraviga kuja ku mashini kugira ngo ashobore gukoresha mashini ntavyazi akazati bibiri wapi haya amaze kubwira haya tebara nitumiye iyo 30 minutes urumva 30 minutes bakamutumira ariko ko atabizi kuko yavuye ati karade ndi muri sidera ariko nagiye muri sidera akaca kuva ngaha akuva handi yari yicaye ngo aje kuri wa wundi akaza ati mbisa aho niho ati shaka baze n'uriya reception ko aha atariho rezo yaje connexion ngina kwaka urumva ivyo rero ni ibintu biratuma nakanogira ivyo vyatumye ugira intoze yo gukora nawe bituma ambassadeur wa Congo ari muri Belgique amuhamagaza aramurira indege aho kuryama kumutembereza atmosfere zose yaraziciye ko urumva kubera tujya turutwiwe gusa yamano yiwe nawe tireka nanjye nsimbiremo nanjye petete zawo hacagara kundi mu Tanzania uno munsi bamwita Fataki Kingwenda hana yes ego nakanumba hari ibintu bikeya nabonye kuri we ariko bya vya Kanumba umenga je wanje sivya we wari muri Monde Comedy mbabe da comedy na kinyeje cyo gutanga ariko umva ko afana ba comedy cyane kuko narabona ibyo bagira muri comedy ariko byari mo message je na visa ijya message bashaka kuvuga ariko akayivuga muri style ya comedy yakunezereje watwanze ngo yakwigisha yes bica bituma rero mutugiye gutangura ibikorwa naco cyatubwira umugwi witwa Twenga Wig warabibonye tokana na ba X-ray bamu ikiri Issue Media urayibuka Issue Media Issue Media yego urayibuka tukiro du comedy nyene atari comedy serious yitwa Twenga Wig barakoze abantu badutinya rero Bandera Sertereza ryazananye rero yego byazanye kwanzi iyo nahora muri bwo barahoramwo hanyuma ubwira kabiri ko ni Antoine hari undi mukinyi w'umuntu mumbe Antonio Banderas ninde ujya mu tipe akora filme Antonio Banderas Espanyol yinde uyu yakinye Desperado mwana mu Espanyol mbatara mu Portugal ujya rero ko Antonio naje ni Antonio abacashira ko cyaka Banderas rero bose rero kubwiza icyo cyo gutangaza Banderas niyo yamamaye gusumba n'igi waje bazi hanyuma ikigiye kurikomeza ari zirajya Banderas muri filme yitwa Mutama Banderas iyo ore yarahitinze kandi nije nyene nitwa Mutama Banderas na filme yitwa Mutama Banderas kugira aho n'abanyakso bahabuka mu Rwanda bataka gukora rero amaction gukora rero filme zimeze nk'ijya twatanguriye ko sawa niwe wabizanye yes hanyuma nikiyogeye ko cyo tugenda turayisiguza Satuba barokigo barango iyo filme mo iduha tukayisigura cyangwa biri Kirundi two tugira mu Kirundi ariko nta majambo menshi yarimo yaramaksho numva nawe yacaronka ivyiwe yongeramo filme irakurikiranwa ugeza Gitega ugeza Muyinga za Kirundo wasanga mu Masado cinema ariko barazirahaba Jana umuntu yaravuye Gitega ambuye ati jana ashyize Gitega nzanuma muri sale ngo Banderas ngo Mutama Banderas ngo arabica yinjiye muri sale asanga kweri di filme yacu abora ni je niko nitwa Banderas ndaruba hari telefone ngo Banderas big up vraiment uko byanyu biriko biragenda neza bica bituma rero mba motive izina rica barivuza uko rirakura uko gushika no musano bose hari ni filme rero twakinye kugira ngo operate izina ryanje rero ma agakino kuzi nitwa Antonio nitwa Antonio kandi Banderas narikunda ndakunda kenshi no muri filme tuko turakora amafilme banyita basi bakwite Banderas uko nyene yego kuko niyo zina bazi ya niryo ryamamaye niryo ryamamaye sawa hajya bamwita Samisa mwitwa Samuel sivyo hajya abahebi yake bamwita bahe inuze X-ray bamwita bahe yitwa X-ray yitwa kwanza yitwa X yitwa Idi urumva kuko hari izina muntu dusanga izina rirajanye niyo umuntu rero wikunda ushaka kumenyekana ushaka kwitandukanya n'abandi yani kugitafautisha na wengine tuzakugira izina ryawe gisa tucatumye rero Banderas none ko twumva ko mu bikorwa byiza Banderas wakoze ibikorwa byinshi byiza ibintu byo kuvura byo bupfumu ucubibamo gute bo
nico gitenda kubwire rero ico gihe kino munsi tukaba twumvize biography ya Banderas mwibanga rikomeye cyane kimya hapa tutaenda usijali ndakwambia yote jewe Banderas ngira ngo muganga nabuke muri Kongo je nabuke muri Kongo nene urasanga umuntu yakwiye waje muri ibi vya film by'ubuganga warabikoze nari sanzwe ndana birimwo yes ana babuze cyagihe ndero gutwara trofe ngo ni dawa bakwiwa warabyumvise ati uri wa muti wa Banderas wakoze ese uko si umuti nakore wakoze nuko igikogwa aya sevre amafanikio oya vremba ndari kukubwiza ukuri suwa ngo umuti wabikoze gusa habwo nibikogwa byacu byaryoheye abajiri babona ati abantu vremba tashaka kubaha trofe n'abambere muri filme yitwa Byamaho no ndaca ndababwira no nahijya ejo twarashize ko sizo ya gatatu party 1 yego nkeneye kumenya rero neza na neza aho kuvuriza n'imiti y'ikiro nimwe bita ubupfumu aho wabitangura ingene vyaje kugira ngo ibyo bintu vyisangiyemo nk'umushinga ntaye numva ko wari ufise ibigwi vyiza yego kuvyisangamwo ni nkuko je nawe tuba abagenzi ukanyiyumvamwo yego kabati wenda shaka kuza turagendana rero umuntu yari umuganga akoresha imiti kama arabishiramo tura nyine akaguma ashaka ko tuba turi kumwe ariko aravura yakiriye abakiriya komsa nyine kugira ngo mbone neza kugira nuba ko naje no bikora cyanda bijamo maze kubijamwo no kwati ko nari nahatiwe sawa naona no muri agebu bisigura nishira hamwe ry'abavuzi ry'abapfumu imiti kama biro yacu yari mu Rubirizi yaragiyebwo just comment na haro tugwe nibuka ndashaka gukorera umuntu cyo kumufasha nyene twa intervention usikibabaje gusa ndiko abo nk'abantu babo bati Banderas y'ibyo buganga hage ngo yugiye muri bijya bintu ratanga ibimazi ama sacrifice gusesa amaraso kugira ngo bimere neza cyose Banderas yareme akora jewe bana na mwaga damu lakini ni kamiliki jewe nizere yuko ibyo nza kubabwira baza kubyemera ngo banaratanze ngo ratanze amaraso ngikiniki ngo nishe umuntu ngo ratanze umwe muri wiwacu oya cyo kora gusaba handumye intama nyama yera tagira ibara narimwe cyangirwa amahigwe cyandonga intama yera nk'ubura ndayitwayeyo cyakoze abati tujya ahantu mu mwoga cyane mu Kongo kamwe mucya muri Kongo nyene ayibaka ndakinze hari abantu benshi wavuye yego hari abari ngaha mu Burundi hari abari za Saudiya hari abari n'ahandi henshi wagiye uravura aba bose baravuga neza yahawe bishiyemwa ku kazi wakora nkabona yuko akazi ukora kari gafitiye inyunga abantu benshi nigiye mpamvu yatumye cyo biheba icyatumye ndabiheba sikindi muramubona ntare nari mwarageze kubona ko yabuze rero ko ari ibintu by'amatongo iwabo bari bamukoreye ko rero kujya gushushura umuntu kasuba yagara kaza ataco yimariye akagenda arasaba ibintu by'inyatsi nyene baramurunda ko ibintu by'ibicesera rero unyamwana namukunda ndare maze kumva sizige naravye kuri telefone mbona banditse ko ntare yaburi birengero ntare babaze ibisata mubona wayagiye he iki nibiki cyo cyane mu bikorwa by'iwanje ndaje muri laboratoire y'iwanje ndakoresha ubasha nari mfise cyo gihe rero ndamubona ntare ahari ntare n'ukuri ntihari no kugaruka yatabona ukuboko kw'Imana no kwiwanje niko novuga kuko ndibaza abantu bose bamuhurikiranye niko ndakora bya bikorwa byanje ntana hano na hamwe bigeze kumbona niravye ibintu mu maso oya twe turi abantu twabura dukoresheje kwanza ukwizera kuko n'uwayati abati Mungu mbere twe turakora ariko Imana idashitse kumunakira arapfa mwe muri impamvu tu twe tuba turi impamvu Imana ni ikiza wowe uri impamvu tuyacishije muri wewe mu hiki n'abari uburozi haba hariho n'umuti ukiza wo kuvura burya burozi sawa kubera ikizovuga abantu ngo babateye ama nini pese babateye ama pese
ugasanga baramutera ihera umubiri wose cyara arahindutse urukoba rukamera ibintu bibiherehere akwaye ariko yahura na Bandera cyangwa yahura n'undi muntu w'umuganga aramukubira ejo kabiri kagasa gusa neza urumva ko ni ibintu bibiri Emiarade ndakunda kunivuga ngo double urumva egarika ikintu everything double kirafise double yacu yes everything double uno musi namba hari malaria hari anti malaria sawa uno musi ngwa gripe ariko nawe gripe hari umuti ndiko ndafata sawa ndashaka gufata umuti w'ikizungu cyangwa ngakoresha w'ikirundi mbega umuti w'ikirundi si wundi rero ku Burundi uriyuka uca umugarura ntare gute sasa nare ndamusanga ahantu nyene mu mwonga nyene hano mu mwonga hiyo zabagikoma hiyo niwe yatumye nabivamwe rero ego hanyuma maze kubuvura nkamugarukana abantu bakamubona je nabonye muri ekran wanje ndamubona ariko aragenda asabiri asegerereza sinitaho yuko yigeze kunganira aje gukoresha ikiganiro naho nyene ico gihe naramukoreye kanara mbonetse ko je atandapfina nibaza ngo ico kiganiro ndace ntuma x-ray oti genda uzane munzanire inkoko isake yera ndamubonera umuntu ico gihe abantu baratangaye kuko barashobora kubaga inkoko ngahenuruza amaraso n'akanwa kanje hanyuma kamucirako ndare gasubira kamucirako gafata utundi twatsi nari mfise ndatumucucagira umwana arabaye ico gihe rero bamushushura rero maze kumuzana umwana amaze kuba neza naragize ibyago ibyago nagize navyo nibiki nasanze narenze amakondisiyo uvuga waravuye urarenga imipaka y'ibyo wagomba gukora kandi nkabyo je sinari kubikora ariko ko kubera kuba mu bintu cyane nuko tugera turubura n'ubundi buhinga niko tugwa tugira abagenzi ibiki nibiki rero abaza umugenzi ati burya muntu yaje ngo oya genda ufate niki kumbe una haribu wereka muri kipere muto ariko ico nakoze naragwaye naratswe no gupfa navuye n'umuganga avuye mu Rwanda kindi bako nigeze nyene no kukurabura nta muntu tuvugana simvugana mu muntu tuvugana ariko n'uburumba ko uracabikunda iyo babe byari bikunda bari kubikomeza yes ariko zabati bana birabiheba sige ko rutuntu dusanzwe nyene umuntu aracibwamwo bamuhaye ishano ibintu byitse tundi dusanzwe gusa hanyuma cyabati reka jewe nakare narakoresheje narakoze ibiganiro byinshi nakare narakinya naravuye mu bintu bya filime reka nibandarize filime basi ya mu kurangiza ikiganiro rero niyihe message bohereza abadukurikirana abantu bagukurikirana cyane ndetse banakunda akazi wakora ngoje message no baha nuko ntakiri wa undi bazi umufumu oya sinobabesha by'ubufumu narabi hagarikije kandi sinditse ko nzaba ndabisubiramwo kiretse wonshwa gufasha mu bahisha ino hadu service gusa dusanzwe nyine dusanzwe ariko byo ati ngo tuko turiruka ibya bintu byatari mwabura nkora yasindi kabisa yes nashaka sabe gusa abantu ko bodushigikira muri ibindi bikorwa bishasha twahisemo gukora hamwe habonetse na manager ego ndifuza kuba mfite manager kuko hari ibintu byinshi mbaje kuri byo waje hamwe no gati je ndanose management muri cinematography y'u Burundi yo hindura ishusho kuko defisi ibi byinshi ndafise n'ibintu ushobora apana ndagukunda mbenaka filme action hari filme yende ikubugura bati yego yari Banderasi ko bati story by Banderasi nikeneye kabisa Banderasi kandi ndashimire ku mwanya maduhaye ndetse nshimire mwese madukurikiranye ku mwanya nk'uyu kubera ko bari by'agaciro gukurikirana iganiro nk'icyo ukagiheza uba waduhaye agaciro kadasanzwe hari byinshi wari kuri kurakora ubwo rero Banderasi twamuhagarika imirimo yiwe arimwo
ariko aratubwira ati reka tubanze tuganire reka tumureke akomeze imirimo Imana imuduhezagire ndetse mwibuka neza yuko ibikorwa biri kubera cyaho hariho vyamaho kuri X-Ray Bam hariho ibikorwa biri kuri Moria Channel TV ndetse hariho n'ibindi bikorwa byinshi cyane biri kwa Sami kwa Mr Sami hariho hari muri BMT benshi hariho ibikorwa biri kwa Sisi yes ahantu hose ubonye igikorwa cy'umurundi support kama kawaida utaravye ngo ubone nakanda mfana wewe tizamatu usubscribing icyo tubasaba bisigaye byo munadusenge na commentaire ibi bizogenda neza Imana baduhezagire cyane guys ciao ciao hama naje nabashimiye mvuga ati mugumane natwe muzigire muduta ahubwo nabararikiye kudufata mu mugongo kugira ngo tugire ingoga n'intege zikwiye kandi turashoboye cyane asante sana